هيا ختم أما أركان الإسلام سبرسها جوشي أركان الإسلام أفان عربي فاتيني في أفان رمضاني كايسايك سبرسي ساجتشو أجملالك أتفول مغيثنا لا نشي أجيرك هيا أما جلقب أركان الإسلام ما كيسين جريف أتس شني أتجتين هذه بفتيم ريفتن أركان الإسلام عشان يجو مالك سيفين جلقبا أتي أنا ما رجيفتشو سامبو ده سيجنا رجيفتتي يرونا رابرتة تيتي في اللي برتة تجتين أما برسيفتشو مي أكسي أنقا أفان كخيتي خنم برد أركان الإسلام إيش خبيرة بريدينت بارن جوشي يا في يا سلام سلم لا نبنا نجينا منا فافا نبرني قادروا هذي برتين وأنا مرتي برسو جرامي سؤال قافيدة أما رجيفت جرتامي كم أركان الإسلام ركن الإسلام من الرجال متميكا فالجواب دي بسادة أركان الإسلام 5 ركن الإسلام من الرجال متشاني الأول كندرا شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم لي جبر ما حق عن جبر ما نجاه هنجر يجا نبي محمد إرجع ما يسات يجا أتركا بهودا الثاني لما يسان إقام الصلاة صلاة هودا السادس سديسان مالنجي سديسان إيتاء الزكاة زكاة بافتشودا أجملالتي زكاة بافتشو إيتاء الزكاة زكاة بافتشودا الرابي أفريسان مالنجي أفريسان سومنا أكاسي الرابي أفريسان صوم رمضان صومنودا الخامس شنيسان حج بيت الله الحرام من ربي غب جماسا أتي دكودا لمن استطاع عليه سبيلا خرانس نغاته سنكي دافي وان اتفايدم تقباته أتي من ربي غب جماسا ديته زيارودا أما مو أركان الإسلام غنان بفناشيدات سيجا يجوشي أنا كيف تقول ربكنا نقولين كذا أمنا نمني كنا مرة ربكنا نقول ماشي يا جمال جنة كاشيني خني مال جنة برسد رتي كم جنة برسد فكاته أنشي خير رام بردمي أتى مو شيخ خير تسي برسد شيني خير أنا الشيخ أمي أريد كنت وين كذا أبو أريد كبار بارس دبينا سخيس هاتي نابر ميتي تقول لا دبينا سخيس كتاب الدود سخيس هاتي كوبان كابدو وقا أن المينا كان نرى جيفت نما نرى جيفت أركان سلامات النشيدة رانسيجا بسم الله الرحمن الرحيم أركان إسلام جرمين إسلام نواشني قدي هو بدو بردو دري ربي تمانودا ممترقا مجيشودا لما فانسا صلاتودا صدفانسا كباسودا أفرفانسا سومانودا شنفانسا محجودا حجون كان دندي رتي كمرافو درقموما namni kana dalagate milkuma guddaa argate namni kanarra baqate hongootoo isa mudate rabbiin hongoo nu mudinga amin jiga akkasii jechuudha tole amma itti aansee immoo arkaana imaanaatti si barsaa jechuudha arkaana imaanii raftaa rafin gaa awus billaa jee miikutu awus billaa mishtarii akan iku jujur tasa akan jiwa aku tak kofli kakak sih kali amma meriam dan arkan selama si bersemi arkan selama channel si bersemi rabbi temanu muhammad ragamas jani amanu taka salatu lama somanu sadi zakka bafachu afur me haji aku shan lali kala abang romo nika afan oromo nika abang romo nak kerja afan oromo lal dur arabi fanis du badetan afan oromo tensiyah إيش؟ قوس هيا سؤال أما مو أركان إيمانات نسيجا أركان إيمانات تكون سيلا كايتن عربي فانجي سمبو دمو أفان رموت نسيخ إيش؟ سؤال قافيدة كم أركان الإيمان ركن الإيمان الرجال مميكا فالجواب أركان الإيمان 6 دي بسادة ركن الإيمان الرجال مجها وهي إسان ننسون الأول كندرا أن تؤمن بالله
rabbitti amanuudha wa malaa'ikatihi maleeykota isatti amanuudha wa kutubihi kitaabban isatti amanuudha wa rusulihi ergamtoota rabbitti amanuudha wal yawmil aakhiri guyyaa dhumaa san guyyaa qiyaamaa sanitti amanuudha wa tu'mina billaahi wa tu'mina bilqadri ati qadara rabbii murtee rabbitti amanuudha khayrihi khayrii taatus waan gaggaarii taatus wa sharrihi sharrii hamtuu taatus ati itti amanuudha min allaahi ta'aalaa rabbu maraanatti taatette itti amanuudha jedha amma afaan arabiffaatiin si lakkaa'ime amma afaan oromootiin ammoo bifa nashiidaatiin si jechuu akkasii galuuf ishee rukniin imaana waajahaa baradhuu milkisii tahaa rukniin imaana waajahaa baradhuu milkisii tahaa hin bareeddu oggonan jiru bareeddu akka kan manarraa baratteetti sanboota isa jettaa jechuudha ishee rukniin imaana waajahaa baradhuu milkisii tahaa durri rabbitti amanuudha lammaffaansaa maleeykaadha sadaffaansaa kitaabaa afraffaansaa ergamtoota shanaffaan guyyaa qiyaamaa sanuu guyyaa kan nadaamaa sanuu guyyaan kan nadaamaa guyyaa xiqqeenya qalqiiti jaaffaan murtii isaati mi'aawaniif bushaawalleen isumarraa nutti taati yaa rabbi hongoon ummudiinii guyyaa hamtuu akkasiiti si galee amma harkaan hakamtoof harkaan Apa afuritti soomana hin jedhu. soomana as keessa hin jiru soomana kan islaamaa keessa jira ishee harkaan imaanaa jaan jeemi tokko laal ergamaa isatti dura rabbitti amanuu lamaffaan maleekotatti amanuu sadaffaan kitaabban rabbiin buusetti amanuu afraffaan ergamtoota rabbiin ergetti amanuu shanaffaan guyyaa qiyaamatti amanuu jahaffaan murtii guyyaa qiyaamaa booda Amanu. itti amanuudha waan rabbiin sitti murteesse hamtuu taatu maal addunyaa irratti hamtuu fi khayriin wanni gaggaarii wanta fokkotaan rabbii biraa nama dhufteemi jahaffaan qadara isaa yookaan murtee rabbiin murteessee fidaa kan raffite anwaa rabbaa kan keetti raffite itti amanuudha jechuudha namni kanatti hin amanne imaana qaban jaabu ishee nuti hundi kana dalagannee rabbiin nama itti amanu rabbiin waa godhu jechuudha nama imaana isaa harkatu rabbiin waa godhu sanboota immoo harkaan ihsaanaati jechuudha harkaan ihsaanaa meeqan jedhe Akan sana. ihsaanaa Sana tak. tokko gobas harkaan isaanaa maal jechuudha hiikkaan isaa ihsaan jechuun Ikan sana. hiikkaan isaa akka nama rabbii jaan harkutti yeroo ibaadaa dalagan akka waan rabbii jaan harkanitti ibaadaa hojjechuu yoo rabbiin si baddii akka garagaltee dallaaltee dhabdes rabbiin nuti yoo harkuu baannes rabbiin nu harkaa mire egaa muka salaata salaanus gamaa gamanan jejjennu jechuudha maaliif rabbiin nu harkuu jira nuti garuu san agarra mee Ini dokaiten wagai. inni dhokatee nu laalu jira nuti garuu ijji teenya rabbi harkuu hin dandeessu ishee yeroo waa balleessinus rabbiin nu harka jaanii dhiisu si galee yeroo waa dubbannus rabbiin nu harka jaanii dhiisu waan fokkottuu kun dubbatan waan gaarii qofa rabbiin akka nama harkutti dalagu waan fokkottuu rabbiin nama hin feene waan rabbiin dhorke waan rabbiin jibbamtu hin dubbatan jechuudha si galee harkaan isaanaa anta abdullaha ati rabbi gabbaruudha ka'annaka taraahu akka waan ijaan gartutti fa'in lam takun taraahu yoo ati harkuu baattes fa'innahu yaraaka wa'innahu yaraaka rabbiin harkattee itti gabbaruudha rabbii kan kee gabbaruudha jedha kasi bakka amma maalitti dabaltati Amu. maal jechuu feete maal qaroo feete Makaru bara. qabannaa san qaroo feeta kan marra buqa marra buqa gonsi inji maal jette Rabbi Allah. rabbi allah hogali man diinuka Dinan Islam. allahu akbar man nabiyuka Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. muhammad sallallahu alaihi wasallam eega jeega muhammad sallallahu alaihi wasallam Akan jer. eega gaafi sadan tana uka qabrii ga seenanii awwaalamanii biyya namarratti guuran maleekonni qabrii dhufanii nama gaafatanii jira tokko rabbiin keenyu siin jira lama nabiyyiin keenyu siin jira sadii diin keenyu siin jira sadanuu beeytee meemma gare kanaafuu oggo nuti duunee qabrii ga seenanii isaan dhufan maal jettan man rabbuka oggo isaan jira rabbi allah jettan man nabiyyuka oggo jettan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jettan man diinuka diin al-islam jettan hay abuu fidaa kan jabaadha kam
Kubati dhaboo fidaa kan nu fedha boo fidaa kan nus ni fedha fidaa kan rabbii ni fedha quraana fedha islaama fedha salaatu fedha nabii muhammad fedha diin islaam fedha rabbiin isa fedha jaanii samboota maal jedhan televezyiina kana kana sii bananii laal akkana kana qabrii keessa sii bananii akka itti kophaa kan hin sudaan sigilee akkatti hojii taphata bakka namni kun hundi dhufee akkasa hojii qofa leessa hojii taphata ishee akkasii jechuun Adio. anis dhufeetiin hojii taphadha. Akan lihat tadi. Miti anis qabrii xiyya keessaan akkasitti taphadha gaa. Ogeessan booda immoo jannata seenneet wal garraa bar. Jannata seenneet jannata keessa hojii bashannanaa jechuudha. Magaalaa jannataa urguutu san gartee guyyaa jimmataa dhagan san gartee achi deemee hojii bashannana bakka ishee ajay bakka kam takka quraana itti nu qareeti inni quraanaan nu gola beeti. Buru galgala immoo waan biraas barsa ishee amma waan quraana maal nu qaraatu kam qaroo feeta. Alhamdulillah naatayna. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kamera sisa. Alhamdulillah kaya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kubas. Selama itu betul. Abraham itu betul. Oh. Qul huwallahu. Raka. Tabbati. Tabbati kerana? Raka tabbati nukuri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbati yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatan hatab fi jidha hablum min masad. Kubas khabira. Khabira? Inna zala. Baka inna zala nukuri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Okbalat. Galif. Baka. Galat mishi. Qul huwallahu